U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Možete sjesti, draga braćo i sestre. Evo, draga braćo i sestre, danas u ovu subotu sjećamo se velikoga čuda, najvećeg čuda koje je učinio tokom svog boravka na zemlji među ljudima, jer Gospod je 3 godine govorio ljudima o Carstvu Božjem, činio je velika čuda i brojna čuda, otvara je oči slijepome, liječio je gubavce, izgonio je demone, ali niko nije mogao ni da povjeruje, niti da misli da je moguće da čovjeka koji je bio 4 dana u grobu podigne iz mrtvih. I upravo je to učinio Gospod u Vitaniji, mjestu blizu Jerusalima, brata od Marte i Marija. Sigurno znate Martu i Mariju iz Svetoga pisma i iz priča o tome kako je Marta služila Gospoda, Marija je slušala riječi njegove i onda je tražila Gospoda da kaže sestri da joj pomogne Mariji, a Gospod je rekao: Marta, brineš se, uznemiravaš za mnogo, ali je Marija dobri dio izabrala koji se neće oduzeti. Upravo oni su bili prijatelji, veliki prijatelji Gospoda, Marta, Marija i Lazar, njihov brat. I Gospod nije bio tu kada je Lazar umro, on je tek došao u 4. dan po njegovoj smrti. Tu vidimo i njegovu, kada se pojavio na Lazarevom grobu, tu vidimo i njegovu božansku i čovječansku prirodu, jer on je zaplakao kao i svi ljudi za svojim velikim prijateljom Lazarom. Kada su plakale njegove sestre, plakao i on sa njima, i onda su mnogi pitali: zar nije on koji je otvorio oči slijepome mogao da učini da ovaj ne umre? Uopšte niko se tu nije nadao da će Gospod vaskrsnuti Lazara. Dolazili su Gospodu za mnoge molbe, da ga mole: iscijeli me, iscijeli moga slugu, moju ćerku. Ali ovoga niko nije ni pitao, jer su ljudi vjerovali da je to toliko nemoguće da čak ni sestre, rekli su: možda si mogao da učiniš da on ne umre. Ali sada kada je on umro, niko nije ni slutio, niti se nadao, niti očekivao od Gospoda da će ga vaskrsnuti. To je toliko bilo nevjerovatno da to niko od njega nije ni pitao ni tražio. I kada je Gospod rekao da sklone kamen sa groba, svi su se začudili veoma i upozorili su ga da je on već 4 dana tu leži, da je vjerovatno počeo da zaudara i da ne bi to bilo prijatno. Međutim, on insistira na tome i kaže: Lazare, iziđi, ustani, iziđi. I Lazar izlazi iz groba i to je bilo najveće čudo. To je ono bilo nešto što niko nije očekivao, niko se nije nadao. I mnogi koji su sumnjali da je Gospod Sin Božiji, koji su bili skeptični, koji su rekli: pa dobro, otvorio oči slijepom, pa dobro, izgnao je demone, pa u redu, podigao je ovoga uzetoga, pa dobro, ali nije to. Međutim, kada je vaskrsao Lazara, svi oni koji su imali neke sumnje i kojima je bilo najteže da povjeruju, kada su to vidjeli, povjerovali su mnogi. Znači, kada su to vidjeli, onda već je bilo: ako on nije Sin Božji, ne može ovo da čini. Ovo je nešto što je apsolutno nemoguće. Tako da, to je bilo najveće čudo koje je Gospod učinio, čudo kojim je krunisao svoju trogodišnju misiju propovjedi, čuda i govora o Carstvu Božjem. I posle toga, kada je učinio to čudo, njega su dočekali u Jerusalimu. To je praznik koji sutra slavimo, ulazak Gospoda u Jerusalim, cvijeti. Dočekali su ga sa pokličima Osana,
na visini sinu Davidovu, jer kad su vidjeli upravo zbog ovoga čuda koji je učinio, zbog vaskrsenja Lazarevog, to je bio glavni razlog zašto su Gospoda sa takvim počastima i sa takvom slavom dočekali u Jerusalimu i zašto su mu klicali Osana. Lazar koji je vaskrsao, to da nam bude jasno, pošto kad govorimo o vaskrsenju Lazarevom, da se ne bismo zbunili, treba da znamo da je ono nije isto kao vaskrsenje Hristovo. Vaskrsenje Lazarovo je bilo povratak u život Lazara. Znači, Lazaru je vraćen život. Znači, vraćen mu je život i on se vratio i živio je, nastavio je da živi kao čovjek, kao i prije svoga vaskrsenja. Znači, on je bio, njegova duša napustila njegovo tijelo, on je ležao mrtav, međutim, Gospod mu je vratio život, vratio je dušu u njegovo tijelo. A vaskrsenje Hristovo je to vaskrsenje za život vječni. To je neko vaskrsenje kojem ćemo mi vaskrsnuti u posljednji dan gdje nema više smrti. Jer Lazar je posle svog vaskrsenja poživio neko vrijeme na zemlji i posle umro kao svaki drugi čovjek što je umro. Po predanju posle svoga vaskrsenja kažu nikad se u životu nije više nasmijao jer je vidio šta je smrt. Kaže, nikad se u životu nije više nasmijao. Kaže, samo se jednom nasmijao. Kaže, kad je vidio nekog lopova kako krade glinene neke krčage i vidio ga i kako bježi, kako krade te glinene one krčage i kaže, vidi, zemlja krade zemlju. I onda se nasmijao kada je to vidio. Tako da eto, to je taj, Lazar je prošao kroz taj strašni susret sa smrću i kasnije je poslužio crkvi Božjoj, bio je propovjednik riječi Božje, propovjednik evanđelja i živi svjedok najvećeg čuda koje je Gospod učinio. I ovaj praznik Lazarevog vaskrsenja je uvod u ove događaje koje sada slijede. Znači, sutra veliki praznik, cvijet i ulazak Gospoda u Jerusalim, a posle toga ide strasna sedmica, sedmica stradanja Gospodnjih. Ova najveća drama koja se odigrala u istoriji ljudskog roda. I mi, evo danas je dan praznični kada slavimo, sutra također, ali pričat ćemo o tome i sutra o ulasku Gospoda u Jerusalim, detaljnije na svetoj liturgiji. A sutra je dan kada jedemo ribu, znači 2 dana u toku vaskršnjeg posta jedemo ribu, to su blagovijesti i cvijet i ulazak Gospoda u Jerusalim, znači i vino i riba, najblaži mogući post je sutra, zato što je to jedan veliki i radosni praznik ulaska Gospoda u Jerusalim, a posle toga slijedi strasna sedmica, nedelja stradanja Gospodnjih, a onda i praznik, veliki slavni praznik Vaskrsenja Hristovoga. Neka bi nama Gospod dao da nas molitvama četvorodnevnog Lazara, njegovih sestara Marte i Marije, Gospod udostoji da ove buduće praznike prođemo, odnosno da ovu strasnu sedmicu koja je pred nama provedemo u dubokom pokajanju i sozrcavanju događaja vezanih za istoriju našega spasenja i da dočekamo i doživimo u najpunijem smislu riječi veliki slavni praznik Vaskrsenja Hristovoga. Amin. Osvećuju se i blagosljove vrbove grančice kropljenjem ovom osvećenom vodom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Blagosilje se i osvećuju se ove vrbove grančice kropljenjem ovom osvećenom vodom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Neka je srećan i blagosloven
praznik, draga braćo i sestre. Evo, osvetili smo i ove vrbove grančice, popodne je vrbica, pa da uzmete svi vi da ispletete vijence od ovih vrbovih grana, da nas se pletu vijenci i kao što oni koji su pred Gospodom postavljali grane i svoju odjeću da bi ušao u Jerusalim, tako i mi sa usklikom Osana na visini Osana vo višnji govorimo Gospodu i pletemo vijence od vrbovih grana. Evo, draga braćo i sestre, danas, hvala Bogu, iako je subota, ima nas lijepo u crkvi, lijep broj, više nego što sam se nadao, tako da lijepo baš danas je ovako da proslavimo ovaj veliki praznik. Sutra se vidimo na Cvijeti. Samo kratko ću da kažem sada oko novosti vezane za našu crkvu, a sutra ćemo malo i detaljnije od tome govoriti kad nas bude i malo više. Evo, od notara smo dobili smo poruku, naša sestra Verica je dobila poruku da za 2 nedelje može biti gotov taj ugovor koji potpisujemo, tako da onda sad ostaje da se nađe datum potpisivanja. Nadamo se kraj aprila, tamo možda svjetla nedelja ili početak maja, tako da eto i taj dio zvanični završimo oko potpisivanja ugovora, a do sada se prijavilo 28 porodica koji bi plaćali mjesečno po 50 evra, 28 ljudi koji bi plaćali, treba nam još 12 minimum da nađemo i eto da bismo imali dovoljno novca da isplatimo ovu našu hipoteku, da isplaćujemo mjesečno i da to bude sve kako treba, da imamo taman da tih 40 ljudi nam je potrebno da bismo plaćali bez problema mjesečnu ratu, pošto mi smo, kao što znate, 300.000 evra plaćamo odmah, to smo sakupili uz pomoć Božju i vaše donacije uz pomoć dobrih ljudi, a ovih ostalih 300.000 plaćamo mjesečno kao rate na 15 godina, tako da je potrebno da bismo te rate plaćali, da nađemo 40 ljudi. Hvala Bogu, 28 se već prijavilo, znači još 12 da se nađe minimum. Iako naravno više skupimo, možemo i brže da otplatimo taj kredit, tako je dogovor da može i brže to da se otplati. To je znači nekih 600 evra na godišnjem nivou, ko hoće. Naravno nije nikakva obaveza osim dobra volja. Može neko da plaća godinu dana, pa ako vidi posle ne može da odustane, pa neko drugi da uđe. Znači niste se vezali za to, nego kako vam Bog da, kako vam otvore mogućnosti. Znači nije problem ako neko može samo godinu, bolje i godinu da plaća nego ništa. Tako da koliko može, pa onda će neko drugi ući, neko će izaći. Uglavnom bilo bi dobro da imamo uvijek tih 40 ljudi koji će plaćati po 50 evra. Ako neko ne može 50, nek se dogovore dvoje, pa neka plaćaju jedan 25, drugi 25, pa tako zajedno, eto, da budu tu. Uglavnom, eto, to nam je sada neki prioritet da nađemo još tih 12 ljudi, tako da, eto, pozovite ljude, a može naravno i neko ko nije od ove parohije koje želi negdje da se ugradi za ovu godinu, može da priloži 600 evra za godinu dana, pa da eto imamo to od njega da bude za ovu godinu. Imamo već i ljudi koji nisu iz naše parohije, koji su među ovih 28. Mislim da jedan nije iz naše parohije, nego da je iz druge parohije, a to ne bi bilo dobro da nam drugi plaćaju našu crkvu, ipak je to neka obaveza koja je na nama tu, ali naravno svi su dobrodošli da pomognu koliko mogu. Tako, eto, neka je srećan i blagosloven praznik. Prvo uzmite nafaru, pa onda uzmite vrbove grane, spletite vijenac, ponesite kući, to možete čuvati do iduće godine, a onda posle napolje svi da izađemo lijepi dan ovako da se poslužimo i da prozborimo koju riječ jedni sa drugima.